Okay, we are live. Okay, Anna Floyd as well. I just do you now to get when you can. Tin wa don dong la ling la ba we ke ta ji ni. Um a jolo panelist Mathieu Khan, a jolo Lady Grace, ke a jolo Omega Fred Ngomukwe. Fred, have we got you? We seem to have lost Fred, eh? Um, I think we have lost him. You come back and network because of rain. can Rain. can you hear me? I can hear you. Okay. Yeah. Yeah, I think we've lost Fred. Yeah. Okay. That's a shame. I hope he will come back. Yeah. 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 Hopefully the other panelists will join us soon. That's Ben, the Ben. We hope to have the Chief Mufti of Guru to join us later on, and the Ben will dong you there. Kita dong batia ke yaman ni. Anong Amir nong macak tong tinggi tua. Ikum lep dong matin ni. Dong matin ni wati ke ko ngej ma move the family ni wa. Ti dini mesilam. An kono anamir ko gin anang ngeyu. An ipan na mana kami ganda. Ile ibi kita ma pana ibi no. Ko pana ma min ani uno TK. Chidong amin okay lo check amin okay lo check ni miero ki gwok nino melega pa Islam mauno legi kia beach manjuro nung ka o kia beach mono miero ki lo school lo do no kia beach no one po kwano bien mono ni no me ki mi war Islam ai kia bichiel dok wa dok classroom no wa dok o dok kwan ching chabit no ke mi no war ke Lucre style mono ching chabit yeah and I get di me Islam be no kidong karma ti ko ibi ana chero entire school ma no school ma gamo dano atira tira la bon kid di mo pen school ma petiki religious affiliation kidong gamo tira ma you know what do tira Muslim for the yamada Malaro no one la rema mo a chen no be Muslim ti no what you ke me ti wa yan lo kum Islam men kenyu kidong karma ke university university anabere the whole Maglone University whole mono ano abir chal won come me ka chokka toli ento university bena tiki lu dir mu kan mount en giloy dir mu kan you know arwate ki lu dir me Islam be wa ngi le bono chel mono kwanu kwede bene ka chele medical school eno no bene eno be Islam si unyuta bookman me ma Islam para mai iloni Quran chu ana kwano Quran aneno gina ngoma ti chi dong ngecha ti ka kenyu mana ti ke waju kita ana nge ke de gumu pe de be ni kar mana bi ni UK lok me diversity peer tek mada chi dong pole ineno ni dano weng dini weng kiti UK gimarom chu wa ati UK lu di Islam ma pol mada dong gilua ka giti ke ka choke mosque mo ka punyi dano he wa ngi lo ke mate i mwaka eliverio ke parken no got Gaddafi he was here Libya very to be a chien go one be mother anything go up go one bene what here
Islamic University nino kunu nino mom kikunu mano kan no be jan beti chinjabete kikunu borgene no is the first day of the week, you know. The mother of the week they return to work in they get all wele Islamic University. Chứ don't go lo ma pon ma dai lok ma di well olo an wa ni a tiking ngi kum lok me Islam te ngi ni ha nya tiki ni ye en ngi nya man di ni da war ki ma ngi ti to well team I think ki miri ma da me jollo move team kon en la taw don bino ka lo kedwa medo ngi ba wa ki ye mi no bene ngi Dr. Gammo pe ma gwong nyolwa to er be ti kede chi ban mer put wa ti man Lady Grace ka mi kara da in non kong ni bene mo dano da Apoy me apoy viewers ma ti aneno wa e kama papa timi wakija wachako meeting late watika por welo wa ma war ma en mufti bara winyo ni loka kot ti ma tek tutwal bulu ki mai kare en go wer gale so watika por de ki bena loka dini me Islam ene keta no tino meta wanyang kede polo wan bena wa chako neno loka chako mi loka dini tutwal itar pamim but no bena watiki pagera family members mugo poni manu gen bene ibenti la lia but wachera gange kar me id en celebration me idie we no wachero Yeah, I'm getting a feedback, so let me just. Okay. So, dini ne enda ngej dini ano ne kidong dini me Islam kita no na kede. One nano o polo wa cha nano ne ke chala ka ini don gulu kenyo bene e nano families mago bino polo families mago bino ke wako but ko gino kita gitimo kede kai nano no pe bo ke bedo wan jo manu wa ne dan manu Christian yo kira chuli ko gino pe bo yeah. So ene niang eno en lo mo kera ma Dr. Chai tika wajene ne kar pa mien ki dong bika e biru ka e lo kan en lo ka de biru ki jom bin mo kene weng mieri tu ting dan weng ma bo ene ni chwa to twale eno yeah ki benara wori lo Arab ma kama Islamic kama Islam ene dini ma bir ma pol abedo ka were mo to twal borge cha neo ki kuoge kuoge mere ka ma joma gi moderate kuoge pe bo ki moi yeah em kunu ka yin che neno be da ri wachi ki kuone ene bene be pien ka yin che kunu ka cha bero ni cha dini dano gi chera ke joma gi tigi do ka ma gi chera le daro wa ya do ka gi kulo gi chera ka le gi digi dini no be gi mo poti ne ber ka yin o ma cha me le ga ti be pe ki bisa bi ni yeah so kera get kuoge ma ana ner kita ner gi kede yeah so atau long mana romo lok na kong BDN yeah apoy
Poi da me. For Lady Grace. Fred. Good one, take a call away. Yes. Waka. Yeah, ana poya. Ana miro chako mega ki angon mukene ni ikare mawano don puri ci wano neno bino pa dul mapapat magen gi ye ikit dini magen gi ti iye gen go yope ci go yobu dul mo gulu kany makilone alpi aye actually religious leaders peace initiative kama ini none kelo ka chel katoli kelo ka chel protestanti kelo ka chel Islam kelo ka chel orthodox kelo ka chel dini duju mapat ngech matut madong uchago bino tutwale bot wa yung kany ilokum Islam ena ye kare madino chago ripe matut chidano nene karno wana chieldo pien ikare duchu kaka choketie kare duchu kayoptie ino lotela dimi ni man duchu no gen gitie ka chiel kitiu tich ka chiel kilego lega ka chiel up to the period ma look me way of the cross pangeo ka duana tika winye network rajba mero tema wono kicha yeah so karama way of the cross o chake yini no dini o duchu gen gibino kaki woro ka chel meno a good friday kama ana witnessing Islam ka chel ki dini o duchu gi woro ka chel way of the cross kaki tero yataria katino burro od lega pa protestanti diri burri katoli diri maja tiere orthodox cross e ono burro way od lega pa Islam is in record now en gore ka chel eno mukelo ripe madit o wego tin machala chule wano tika waga ikum dini o wego ka yini winyo dano logi kum dini le mo makaro kita chonni pere pien okay apoyo ono commuting ano chidong en kimeno o wego tin ka wano logo lokum dini pa Islam ana mirni awajman ni dini ene eguni duchu ma wano no giwi loboni konyo wa mi loko kiti mabe wano kwokere konyo wa mi kelo ma konyo wa wego identity wa berutie pima chalo kaga giken ento iyo maleng midini identity wa berutie mana waga madit ma wano tikere dong niang matut ikum history kiti madina chela chelo donyo kere pire tek wego karma ana winyo ni tin Sheikh Musa Kelil obibino biberu kwedwa yaw beru yom daga mogo ne abi beru ka winyo wega bet ki ngej matut kayini kwano Quran ki kwano Bible ino wat dir to twale komgi dikingi pien jemi dijuma Quran logo tie Bible jemi dijuma Bible logo tie Quran kono do kitima ki tiyu kere ena yecha mo kene neno a poga mone no tie manok eto dine egoni duchu tie mi weko wan
wadon achiel gin mati unique ki dini pa silam ena yeni gen go gwogo te kwaro mamegi ti intact te kwaro ti intact kiti magi rukke kere yo magen gi lego kere wor magen gi miyo ka gitiga donyo ot lega ti intact eto tin ka ini chero botwa idini mapapat under Christianity ibino tie te kwaro mukene mauno wan wanone pere tek donc bayo chen cha mukene waruk mo wadonyo kere ot lega udugo gin mukene ana neno for now more than 5 times ma ngat muruke mara chero kamunyo kumunyo chi reverend wajo ni kechung dok chiene bet piny neno mukene ruke mabe ka ine bien kany ana tamo ni gineno petime idini baselam pien ruk gitie very decent gen ruku boma bo manyuro woro ana neno in situation ma cha mukene sound ki ken ma watiyo kere odlega balo walega pien no sound no tino la mal wati room matiri ma cha mukene piyot tutwan owego ka ine neno kiti silam tiyo kere tiki ana nor gen gugo ote kwaro gi mate kwaro ma gen gugo emoni konyo gi tutwan kaudi kiti magen gi chero kere ka woro la chwe tutwale ka gubine kara mi fasting kara mi ni rikech ini tugi neno a lot of uniformity itugi neno nene gine eni dano wen go jolo e kwogi no dano wen tini rikech no tungim dano wen utalo kai neno magi chero ka kwe ini tugi neno ni kwe mageti kwero ni kwe mada beda kwe majolo dini duchu silam kai neno makitika kwero chalo idi pego bi pogo ngat mo ken kono yiniti silam kono yiniti catholic kono ti protestanti kono ti ajwaga kono ti ngo tek ini bino you will partake with them uchamu ka chiel kwet gu maru ka chiel beru yom awaka pa silam eno gi pogo waki joma kero gi pe ma waluongo gine duchan gi pogo waki joma gitika kwo ki ngodo kitero it gichami gayengi joma dong maka gido chera nyim jomuteki silam tero it gichami nieno meno now eno na yeyo achiel madini pa silam ogak kere ni king matek dak gitika waga ikum jemi magen gitimo owego chawa dichu ka yine neno tich ma silam tiyo woro diri ye dong an machalo an ma pe silami polkar an ano kwo pa silam yomo yamada pien aneno jemi mabejo kiken mapol kar yen gi karte kere gi kelo kama ning si ana mero ni agik mega kany ana poyo tutwal aneno ngat mona wachi dibeno donyo ero bero e rugo tok pa silam nem talo dugu silam motin ko ana poyo tutwal bad tutwal Fred apoyo dok may lo can you mute yourself so that yeah. Okay the ben apoyo bino unmute yeah you know mawiti ko ajol in ke ajol chief mufti apoyo bino ikachoke bod wakan wabiru ka kuru matek pen wachao chachon pen dui wachao no cha chien sinong kita ine bino ni apoyo twal mapia no idonyo wabiru ki Fred no mokwe ma eno ber ka lok ma ber ka jol twal tik ma Islam tiga timu ni actually chalo karma na nogen ge manogi tika kwero ni ma chalo idi nogi jolu dano ma pol gi luo dano ma pol bene chiangeni ini mer per me lo you ni kidong mapia no bino Lady Grace bino lo anyway and teach but kita Islam tiyu kede pian no ti ki dano ma no da ober ben
diere ma I don't know but Islam kidong an mera question mana mera page ma ko ni gwa ke twer gamane ni tie gwa nyo ot nyo kaberu ma community twer tikede monugin mana ma mi ma chala la page we ti kidong yeah kidong gen muken mana twer page kidong gen muken mana twer kele jal page ni Islam obedo chalo duan paluak un chalo dino tie duan paluak well duan paluak winye ka gwang nyo ko paluak tie nyo unu twer kelo ko paluak kamaleng kidong nge ni chalo dine ma chung matere no jime ma chalo nge kin mabe nyo gin maraj ani o chuye keja kidong lok me chung pilokate ane gin mara kor winyi na kibari ana po de twal ajuli Foi bene. Ana tawni la penyi enoni ipenyo maber to al ke Canada atawni kitman wati king Sheikh actually pe mufti but Sheikh ti bodo ka kan ma atawni no endo krom gamne maber la ano kirga bede an koni abi meto jami duju ma pat mano ana neno bene mano kwa amaro nyo yom gere chunya ki komberu idini chilam si atamni pierte kwa jol en kita en tika ka ini weka en ramo gammo enu ni chi enu gammo ka don gwa koni wan wa mera ana po matek okay Sheikh don Yes, for na tek remember when ma gitye chawan inini nyako lok ma pere tek twal iyamu atamu dante winya mabe nya Sheikh Ismail Ali Umona imam me Gulumen Mos mayane ye headquarter mame kwa Paluslam i Lobome Achole awinyo ngaro mono mentioning Sheikh Musa Kelil Sheikh Musa Kelil kube chawan iti regional assistant to mufti ma tilera so come pe kama wanu ti ye kumbe di chawani enini donc la penye na ta le ni kon kino wera niang mabe lo ka ot mo be nini mauno la penye tika mini were wa dore ye kibena mera fo lok ma mera fret aka wachune ma pol mo nya lo islam mabe ju kitma en neno kere kitma niang kere mangeni joma pol bene no gitiki chaden gi magen gi mogo kitma gun neno kere kitma gun niang kere kitano go winyo kere chiwa binyo akoma pol i wang chama frudong en na fo mate kanyang la penye mabe kan ana po yo chirung ana weka ana dok chieni kum pen adek ma ana penyo ni me chel ana penyo ni tie gwag nyo ot nyo gwag nyo community hall moma kitwero diero ne wek community uti kede monu jimma kede ben nyo community nyo chulum mana pere kidong question mari one any un challo dirro many year uchung ki ke duan palwa ka ko palwa tie un o weru duan palwa ke winye kidong me adeke ane chalo dini ma patek angeno chung pi jimma ma be kidok bene ni dar ma ngi gin maraj apo jimma be gin maraj kidong chung pi tem keja ki chung pi logati kidong pi teach pi luak duju tange ka I win ma be dong yes for mate winyo la penye ne mabe kalo ot macharo ot ma kitiu kere me konyo loare atam boto ga chalo imos ni machalo wan machawan islam wati teme matek twal ne umera no roda chuju ye wege ngom wanu tikere machoki
mo beru limu machon mo meto no development mo polo time ye kinje mo kene mo no karola chira mo ye beri ye ene chal hol mo madano chero nyaga ye je mo pol ma eoni ti i plan ma megwa ya nyim gen mo wataka tamuno mera ke team inshallah mena mari yo wan ma chero wan lo tela chero an beru la tela is back tawni dawte winya mabe network no jumping mana so ona tega watuni wayele matek twan machalo lutera palwa mene oni wakubu duan lwa kuchera nyim jomo ken rombion ki ko gi yo mapat mege mogo muteki jomo ken no tigi cases cho wa chana matek twan machalo office mene oni wakubu duan lwa ne ono chera nyim kibene malupe ki yar lok me konyo dano e community wek dano ototo matek twan me chun ya da ki konyo gi iyo mapat pien ka waneno no tela mapol pol karate ni pegi konyo no teder ma pin kuja pol pien polegi chunki jolo wodon ker gi dano pe konyo gi kin me rocho ko dano pe konyo gi je mapol wan ben machalo office wa yele meri puching ki dul mapat meneno ni wa yaro message matiati ku karo cherbo dano wa kuja we go roj ko padano wek dan go bet joma bejo wek diri aloga beno beri kogi eno ne ye wiye ikom la pen ma ini penya ma chek ma romo do ye atamo man be mada po irtual in the twer me de kitam mai ki gok point mai ini tie kede kedwani ko twer me de ki point mai tie kede Sheikh nan peti winyo wa. Okay. Oh, Lady Grace, into your winner? Ati winyi, but tam Sheikh peti ka winyo nan charo. Okay. we were up but we ran away because of rain. So what can we do now? The band has dropped. No, I think it's the power back. Yes, we may not take long, more than after 20 minutes. I did the band wek Sheikh don't get o team o lock my no bill kan yang down tin. Oh yes, that's right. Yeah. Lady Grace, can you hear me? Sheikh Ramu winyowa? Iti winyowa? Yes, for matere o dojadare
a network ai tiga yenge ento watie dong ma olo mabe tamu lok ma pere te total mati wi table any kit ma Islam donyo kere ilo me achori i kwet no mega machalo latikwan matiga timo ya law Islamic law ma waloni Islamic Sharia University me Islamic College University ati tota mate total me timo research ma mega kom research ma ana timo malupe kidonyo pa Islam ilo me achori anoni lo Islam udonyo ilo man me kumalmi Uganda i 1830 imwagali bachel kimia boro kipiera der ma udonyo kitun site me Sudan ma ngat mo leading dul leoni nyo dul monyoni mauno gen gitika bino i tung kumalo kan malupe ke ko mauno berutie i king kabolega kachel ki king me Buganda so madong kibion gi kelo mon chagoni woria chagoni we kubien kalwen tunkan mal komanda gi mo beru mudoro safari oni makilonye ni Khalid Ismail mo ber anywele me Egypt then ena yo kelo isaid me lo me achule kan kadong silam do cha onya ke side matunkan uchere lo matung West Nile ka cha abedong in 1844 ucha odonyo isaid me Bunyoro sub region cher kere isaid me Central ma ena ye Buganda kingdom ikarani enoni so bienu pa jone magen gu bienu ono pegu bienu machalo lu fonye dini machalo joma gitika bienu ka yaro kwa na medini jone go ni gu bienu machalo mon magu bienu ka ko machalo ki cher ki paogi onyo ki gamogi kuja woria mago ake Sudan mokeno ake Egypt then kim jone go ni majority oberlo Islam then karmadon basement kama gen gu bienu gu basinge research ma anano any basement go beru ikaber machala juru kama fort patero nyo sa Samuel Beka beno beriye mau beriye kujani so madong gen go bieno madong gonyo biondo tum madong karen donc non jon pedong gromo do yuga gen Southern Sudan kama gen go akie dongo bieno go dong ando go chako basin ikaber wan eni me ko malami Uganda ikin jone oni jomo ken dongo chako yaro kwana medin me Islam wiye do chako chera nyim enu ne ye wiye ket madin me Islam bieno kere then donc madong jone do gudong donc bieno kilon jone en ni nubi piene onoge logo leb ma urupe leba rabuti iye leb nubiti iye then ki bieno kilon gi in general ma chalo nyinga chele man ene kilon gi ni nubi wego ikin gidong jomo ken do gudong da juwi kar enu ni jomo ken go chao ke kanyo go chao ngolo nam go chao chere side make wiye kitma Islam odonyo kere lo ma chole kadong karma do ngo don kan gen nubini mukay no cha fonyo go cha fonyo da o wero Islam do cha nya ke side mi ko malmi Uganda kan chere West Nile chere Bunyoro ka bedong machalo Central pi madong dul pa rabu bedong go bion go donyo Central kuja bot king makiloni suna madong bion jolo welcoming those Arab machunye yom in 1844 ikarna enoni then kadong 1860 ke kuja machal wure machalo mutesa one uchako bedong donyi din me Islam uchako yar ko na din me Islam enoni ye wiye kip ma Islam uchako nyakere on donyo ki site matung Sudan kabino ilobo wa chureni kangolo cherto in West Nile enoni ye wiye kip ma aniankere malupe kibino pa din me Islam ilobo man enini me achuli afo network wana yela do timi wakija jumping to twan
ka itiki tamme mede twer mede kilo magwog nyomo kene ma pat ke atiakine nyo ineno tado agima gwog nyom yara penye ene teach ma unu tika tiyo actually religious leaders peace initiative Sorry. Magalupe kilo actually religious leaders peace initiative kitma ipenya kereni duli kitma ana penyo kere Sheikh Musa Kilil ma otemotia ta wai kar madong luen kunya to twal chalo luen me kar pakonyi gineno matut ipiar bungen ki wieni yuango mo romo ripe kere yuango mo romo ripo kere ki gamente mi Uganda achel ki dul o migi wacha magita luen wego gi bienu gi kati kilo tela mukene gen kachel ki bishop no wengi ki bishop mukene meneno ni gi forming dul maromo goro dul dini wen ikachel we repora ubet pere we kuru ubet pere we rip dini machel mo wano tikegi ilobo waman mi achuli ni okachel ka rebu dini ni ni okachel even ripene enuni romo konyo matek tutwan medlo tigamento wa Uganda kachil kidula dwi magen begetilum nyoki joma pat manogo tigi kuru kengi we rip danu ni wen kachel we kon chi ya dar wala twebeno ye joni go bieno go chako dulni enuni an waneno kita dulu nyaaw kere gi nyige waneno kita lu dirani go miyo kere gi pogi go woro ka ber ma pat go chung matek kadada machelo dul matika rinu tan ikien gamente kachil ki migi wa magitilum mala dit wi go beru Joseph Kony waneno ya dikne wala twejo bieno ye legagi wala twejo bieno ye twin mabe magen go beru kereni antil ko beru chawane wan jomo kene down tika vonyo down tika yom twin ku do cha oberutie donc man lepp ben ki dul ni enoni ka wana no kirma na yang ikaber mu kene ma pat wanoni no luen berutie kino tenda dini luen berutie kin dul dini ma pat lara no berutie mono no berutie en o kenene ngom wa me achole ni papa tie wa pat wa ki dini magi ki dul dini mati central o pat wa ki dul dini mati kaber mu kene part of the country ka wana no rip mati kin lutela dini wa man me lo bachuli ni lebo leti la malma you cannot compare kika ber mukene we hola chen ben kene no kirwa Intelligence Council of Uganda ma ben tieni level mi ripeni pero mo compare ki level mi ripele wacholi bien o kamo maka ko ti ken katole ki Anglican ki cherbot Islam bien riutan ka ko ti ken Islam ki Catholic Anglican bien riutan ka ko ti ken Islam go Protestant Catholic bien riutan we upon no mo ki bien ki lo way riutan ikien lu member mo ario manga rachel aki Catholic rachel aki Anglican joni go bien go kwerne gem tagaram ye Anglican riutan kengi go bien go kwerne Catholic ram riutan kengi gimero independent body ma en Islam ko cer wona Sheikh Musa Kilil ma rinu tale on wor ma be da ma nyaaw dige so dul ma jono chaagoni o beru dul ma konyo ma tek ma da me rinu tal ikaber ma pat ikendano donc bene o wego kirwa gamente benu neno ni joni kara romo kon e yo ma pola deda joni kara romo rip wat ma pola deda dul ma chalo alpi o konyo ma tek tal me rinu tal pen luenyo tum lueny ma do don kerma lueny ma chulo don kerma dip en lueny mi ko ma tiken kaki me no ne lara me ngom wuchung ben ma tek mi rinu tal ikin kak ma pat manu dan luenyo ikin gi kache ne rotime go king armono chega kan guber ka chero ka ber ma pat le wa chuli ni meneno ni gi riu tal ikin jon igoni ma pat ta we fuju be tiken gi so ena yebe padule oni ma kit ananeno kere ma komberi chawani o chera nyima dong dini pedong ti dina de ken kema dano no ngeo kere ni watigi Catholic watigi Anglican watigi Islam o we extend ma chulu religious peace initiative giti ki lu member gi madong ti dina bor ma jomo kene be dong kai ko no nying dini ni mu kene woro ni dini no ai ko
wa Orthodox ti iye, wa Pentecostal ti iye, wa born again ti iye, wa 7 days ti iye, o extend ma dini do don aporo. Magati sakol me actually religious leaders specialist. When pingo gunya pien me ripo wano tela dini, obeka chen. Tene no mo di en futo chok edwe enini. Oberi ge choke alo tela dini. Ma wano ni wano chero wano tela dini. We need to have our sako. Ma anati ken one of the executive. Mo oberi olu ruzare e kompon wano ma dudul dini o wengi ti kono Catholic kono Anglican kono. Pingo dano mare because ne alpi o rebo wano don ka chen. Gin ma pogo pol karwan ma chero wanda na mar wachoni gin ma pogo wan ikid mi dini eni je ma roma rio de mena ma chen gin ma pogo wan eni ne olega mun gin mena ma chen eni silam legi chambi 7 days legi chambi chen katole lego nyo Christian gi legi chen chabe mona pogo ma chen gin ma rio eni gin ma pogo eni silam legi mos even jon legi chat iden gin mena ma de madong pogo wa enen gin ma tiri ben ye wa wen wati yele kon rola chwe ni ye wa mo ma tiri da endong pogo wa ni dokum ye chu enen beranga those are simple things madong pogo wa but ka dong wa we ko jenen mo karo ki on lega mo bien wati wa inoni chilam ga tori kinga wa che pol gardano mar ne no tok mi wiwa dano mar ne no kanzu ero pege ngeoni ka wa lonyo jimi ne onio kunyo pade be obi on lonyo kanyo ne kunyo da Anglican bo bi on lonyo gwa la gal mano twe ngor ne wa kero chen wa dong wan wa chiel mano kaka wa be na chiel le bo be na chiel kala wa be na chiel rem wa be na chiel so e gonya ye be pa alpi ma obi on konyo wa ribo wan jo mo ken wen ka chiel mo wa do ka foj ma tek ko al boro la twe foj ma tek kibene kumbiri chawani kama wa oye chero wan lutien ma chole otiga yele ma tek ko twal pien na ayang chon ka wanu neno ingo mo chul ko ni ngar mo penya ni pingo islam na ayang ya chul kan pe ke fonyo ke lewa chuli pingo le po ti ko be lewa ro ke kan ti ko be le ma pat pat wan ma chero wan lutien na chuli ma do ko foj ma di to twal bor wala chweje ni wa yele ma tek meneno ni wa fonyo wan ma chero wan chuli ki le me chuli merdano ni angdir me islam we kumbiri chawani an ma chero anda tena chula ti mam me mos madir kumbiri chawani do mo ke biero mati mam e mo anan eneni ati mo apia de kade banna we mo apia de kade kem donc so fa beri mam me mos e on pi mo ka ya biero for the first time na tena chuli me beri mam me mos e on pi mo ka biero ma tie awa ma di to tran bot actually chuli wen kel wa chuli mo pesina ni kumbiri chawani kayini yam radio mega yam radio mo ken i fonyo ma ngita fonyo lok mi dini i winyo donc i fonyo ke lewa chuli pingo piana ni do tiano madong jomati fonyo do achuli one day ma chawano tina chulo no ni premier wa gak mo bera we need to go back to school we kumbiri chawani ati mo amia de emeti mo lo me islam watigi do tiano mo ken ma chaw Sheikh Ahmad ba ken ga magti Saudi Arabia watigi mo ken maglon ni Sheikh Muzammil Ismail ma enti district kan de me chuli mulle ya ka Sheikh Musa Kilil tatina chulo tiano la mo ma aka ka ma kloni paengo ma aka la mo so wa yele mo tek me ne dano uniang matut dini me islam bu dini me ripe wano ka chel kep ma dini mo kene ni pi jomo kene be mo kene be pero mo ngena andane kunyole family madano pe islam family ma actually ma ki woro no pe dini me islam ono jone de strong catholic ki ka be ma kilon hela uyadul ma chok mere an ki mo mero chero picking anti chok inge Saint-Maurice kama ke onye ye pi wi obel kan obel on daga Saint-Maurice mauno wale ke Saint-Maurice ke Saint-Maurice daga no pe biona cha daga Anglican di Saint-Michael ma juma Paul gi ngeo church maglo Saint-Michael ma branch mukene TUB Island mukene donc cha la wi adun pen kuya no be donc pe biona cha la arab free still bon again church PAG church ma biona bir daga la arab mo ke Roma bi PAG church ma wayibu wa church karma down te kam wanu belo tina wo mo belo go ma ta fali mo ali vario ka bero mo e yam mo rio ka bichel ka bero church wa yubu church matio nyama opposite onyama NTC ke tia slope karo centro nyama no opposite onyama NTC church pa PAG church uno headquarter wa tiki rombe kama walege wa yubu ye wa church ingela chenda no pibenda bi andonye din me islam chi wen lobu ket non roda church o yubu kere rola chujo yubu ni wa konya chole
foro yo go me din me islam ci wa do ye foj ma te ko twan bor wala chweji e go ni ye wiye gen ma tamoni were lo ak be ma pat bunge ma lo pe ki din me islam o jol ngati mo ken mo mer na ne wajo kere kay nena nenu idi mo karno eneni gulu bodo kan o beru kidano makaro jomo bini mos wer jomo beri ba ka jomo ba beru dano makaro dana liba bi kit ma an ala neo kere ke mo beru kidano more than 1000 mago bi mo mi kon pe dana liba chele wen beru islam jomo pol ma pe din me islam jomo pol mo ko tawne ne ne jomo ken o chon mo ko lo islam mo bi alega cha pa re on ati mo so dano tie at the end jomo pol go doki jin man nok marola chujo me pe wan din islam jin ma tiri manu ba mi nu mere cham kila wori mere sharing ki jirani we ko pol karamar wa chere dia wani wan ma chala chuli yu mer wa gaining culture me pok jemi kilo watwa pe yi jirani ni uto ki kech kono initi ki cham mer wa bit ki chwin moni ni o mera pa cham kena o mera cham kila wora ko lok moni ma wa bar lok ni ana tek ki ora o nyo ana ruot ki orni wa kwanyo ba chen a chulu numero bete ila worre numero bete keno itika chele erogi chamu ka chele we gamira folo dirwa mi achuli machon manaka ya achuli ki chami dikat pedong cham game pa mono mo doni karne cham game pa mono mo doni eni ngat ma dong chamu ki plate e o cham polo game awon har mo to radio ni cham dong dan wen ber ki plate dan wen tigi fop dan wen tigi malaga mo chama lo game cham ma pe cham polo game me cham ke tok e chania dan wen cham ka chel ki gwenyu chi ya tamu kwija kelo wa appetite kelo wa yom twin me cham eno na yedin me islam ke tawan timo ke roma ke ma chul ma chon na yang timo ke so wa mare wa ripe won ka chel pe kuch ubere ko wa we don le ubere kon jomu kene ma gen di pe kani wanu bet ambassador me ko ye di message we ko roj ben ko afo won wata do member apoy loke daga amiro ekwing lok ma ini waji ne achulo betek kila wore man gin ma ini waji ma pere tek tutwal doge wano berka ter idwa kidma duwe ma wul ubiru ka kwero keju utum kede madong kweno binu ma berka jol dano ma pol mono ma wano jolo mo bem da kidok ana poy lok ma ini waji pe actually religious peace initiative ma kelu lok me ki bet ka siel te ko dano kidong lok me ko be gwa lok me reconciliation pera te total ana poy total amil mi ukar ke members mo kene Christian inde don la chen ko igam lo adon la chen amor wo wen mortiken yan ange cha be dong na paron lo nying dan wen ka chela chel ngatu ber ka lok be a pam winyo nye pian na fuda pe ba ko na winyo la chen pani mier gam dok check come on na yes but winyo lok ber mi tutwa tien ni mana yan pi o ber pin ka winyo lok ma ma chala an me winyo lok ma ngat ma tislam ko bet pin ko tiet kong ngoma salam kong ke komen gitimo pa penangi matwala che winyo lo kiti lo kere kiti yinyo kere roba pi apangi ka salam bo luoni roba kibotu an frati bot katoli ci fra luoni roba ke tika yinyo roba nyo tibu maleng wa wa kitung bara katoli nyo pro nyo born again ke tika yinyo roba any woro kita initika wote me kobo ki Saint Maurice kama ki ni kobo kiao 7-day kong Protestant church dan kade kobo ku be de ti about Muslim what almighty what pe what maracho kulo what mabe pieni tika yinyo kama rubanti ada pa rubanti kwene ene ma initika yinyo ne an kitumba wa ni Holy Spirit ene tika what kidi pange kira salam wale kede but kiti ni war ti wat ko in mete ki war be furi ti ni amo de bi o da bi ko ke salam da ko da cher ba religious movement mukene no ada patel lok me mun bu ko ni kilwane sharia ko
me ko ke luoni Bible. Quran. Yeah, Quran, but the verses are Syria, Konya. Yes, so what meti what winyane miat dakbo of anba no ni ti on be bi ka tet wa kira salam udon kele lo me Uganda. Ti pian pa beri ki show putual pa gana pa ram gama don and pi ambe abe la katoli be ki maranya katoli amaranya rosary gulu kenyo ento kubeti ambe da tikin jo me born again ti ka yin Bible ni ma ti Bible ma ju ki tu ko ba ti mo gano nyo ba ti ki yupe ba ti mo gano nyo endi no ni ko pa da pe wa ti ki gina gi wa ni ti Bible so go lo me ba u be chal gen ma mi ri yinya ti bu ma leng eno bu nyu ti yo ma ko le pe dakta po ya po ya Yes, poor Christian. Ying Sheikh is Sheikh Omona. Is that oh right? mona okay Yes, yeah. thank you for it. Amir Jolo the men kore okay the way about what? She don't want me car kong in many gam, yeah. Okay, ana foi wuto twal e kin ma chenji ana waju pero atamne wachan ana lok an bene ka kana kong machalo ma beru beneficiary madit e kara ma kwe iri ana bere kello cham matek to twal ma bere mos wan ki mego beta holo chan ge wa beru tie ma wa yeju em gweno ma petu to ci man ana tega wajo ni jami dujo maga tega wajo ni ikit me ripu jami moni mano na mano mini tikere eno ne ana mo ki wa ma ana beru aneno ber pedong tian ma chel ko honyo ke ken ber pa winya ke ken ber kaneno ginene time over the years icham kene karmano wunge mabe ni chije mu kene ma wan watimu ki radio patches chamo kene no ti kom dek ma kome ma funo mer ini tere keno no bene no gen gitika what iken pin ma pat chiki kelo ginene bot pin ma pat mo kene officer mayor mo kene catholic church mo kene protestant church kitero dek egune dujo mana ene jema ana neno chu yo mo chunya pieni ripele eneni ene ripe ma kache wan wa kero ye chunywa chilok madon lo ben pu biyer wi wa pieni no what to focus on one thing irrespective of your differences in lok medini no in ingewni food at the end of the day you are all dano mano pajo kakany won wen kuracholi won wen karachiel won wen food pen dero chol mano mere Germany duju uti kere kuno ware si lo ko makajo lu weng do ma an pa mete ma pa mete da met mu kene ma di ye ana poi bena ma tek Germany pu beru yot kat ma tiga on ka ina ngene Fred ubi wachi u ka cheno pe awajo Fred miro mokte dene kwata te tek papata tie riang wa cher wa ene go penyin ka gam la ditsi we holo to u ke loke eni ni bot wa chalo wana chole tinge mana ini ben sacrifice ma ditu twal ma miri wa po en ma teke ye pi kwanyu ka reme bino ti atamne eni ni we jem ana tamne ben meri ikom lok ma dong dano lo apo no dujo panelist ka chele ki dong dan ma tane wa ki yam ki wa tiene ki wa ni better late than never gene crystal better late of course yeah of my text to trial atam ni dong ka perak tigen mo an cha dong lok ma mega tum ka kenya for my text Apoy to the ben. No, what I car me comments. Lady Grace, and then she timalo don. Yeah, ara te mi penyo shake. Ngi wan ni ban tar pa lu lok ma chule tiki ketagen gi introducing themselves. E wano ni
wacho nying kaka ni chi weko no wang'eyo ni in ing'adi. Samoro loka mer ma achiel ni tim be itiete ki pachuli tiete ke ni pien man ni gene pachuli ben dano niang. Kidong mera bilego ni kar ki kar ya nyim bien ibet ka puonyo dano en kiti en ket lok ma ini lo ni. Weko dano niang. Yen is a very a platform mango ti international. Nana ni pol wan wing wa ti diaspora. Ti weko dano ngi pian pol dano pe ginyang. So puony ki bera ngi ma be ni Islam ka odoko yo lok pa youth de gunu be ye ungeyo ken mi training youth. Eno ni bi konyo. Eno pe no ni bi training gen chari Islam en. Puony ma no gunu puonyo ni konyo lutiro matino. Kera wobe nyanya to twala wobe kit mi beru kwa ma ti kitana ngi kere ene jimba dek mana mi ti gamma ka twera poyo Sheikh Mona, over to you. For my terra da ma ki lok ma pera ter ki fan yes a kete patero kama aye nya ket ma waju kere Ismail Ali Omona babana nye kiloni o Pio James kubedi kiloni o Pio Ibrahim ma ake kara me koyo ma nonga naga mati yuaya mamana don kono tum 18 years and age anye no kilona chier elem ubero mego ma ake kara ma kiloni paicho pakedo ma ginonge la tuong ma wangeo ni madiete me ginonge paicho mogo tung kinene gi kuja tung twero mone kama mamana atiye gango madiet ti anaga ento ki gurukan wa berle wiadul kama kenyo ala ye berbe watiki gang mukene ma jo mukene be ti ye matila tuong kama muze giberi ye mon ma lupe ki lokom background kwara no no nyene uchan naptali na tempo kumunamu mon lo tem koyma no ginonge I gurukan mon ma lupe ki family background la mera bo na no bien wajo ne dini no wacha pe yedo to ala tamu dini me Islam donc kama nan talo da boye ribieto ne o cer ka mo don pe pien ngeo pingo bene atiga yele ma tek ma training tena wobe ma pol me konyo gi pe training yen ni go bet chalo al shabab pe training yen ni go bet chalo ADF ba training yen ni go bet tena ma bejo go bet do tena ma diri gi bet do nyodo ma bejo tien ni wan ma chalo wan down la tien mo ken ma tiri o be don dire do la nyodo wa rabira wa tuneno mo ne ka chaka ma ke gora wa ni jui wati ko winyo ni anyera ke training anyera ero down we give le from training from fonyo no tena wobe inoni effort padan wa to be chawan NGOs ma port up effort kom na te anyera the winyo ni girl child education child education eno tena wo ma roje ma wanta we ko wa dek training yene dire go be bio ka ba tena anyera ma beje ma wando yugo gene where yele matero where kubedi chawani kama ana beri it is surrounded by a wobe can bulu can ma wobe wa ki anyera ne konyo gi wer diri gu dongo be do tema be anyera bunge twero gi bunge ni gien diri gi be ro mege madon do tena wobe bunge roles and responsibility ma chalo gien do tena wobe ni diri e kero dango chako be la nyori chako be digan wero ke neno mos ma disco be chawani jomo kene ni amo ron bien mos ma dire lake ichabi I mo cha dem mos ku be chawani is taking over by youth with 70%. Mo ke me piera ngwa du pe bino ne ku be chan gina yo pon olega pingo gina yo pon olega yeni gidong di ne kanya ye kama be mo romo no ye fon ma ti ma romo konyo wala wu me go mo ke la tiene ni la tiene be la ti kwana we ka fu la tiene o don be la tiene ma be ti ne no ne ti mo no ene gin mo ti to ma tek to me ne no ni dano o mi ra gu be ma be mi ra gu don gu be ti ma be jo ti bene e go ni konyo mo bene ti mo ri gu chi mo ti mo ke ne mo wa me konyo ge we go ne no mo mo ti lo ka choke ni o mi ra ti ra ti mi fu nyu ti na wo be ti ra fu nyu bulu kita mi dan go ko ke kita mi gu don ke kibene woti fonyu ke mo fonyu wa danu kimi beri on pien ke ne no beri on
beru fun ma again ma yon jomo ke tawne ka ende kwani te professor romo beru ki dare ho no ka pe ke fun kito me go ke dare kito me da go ke ki twa wen wa yele kere wa ki bodo kuya mene ano wa coaching wa mi fun mo rombo dano we tili ka rola tejie nyim pa jon igoni olo bet ma be kibena en kita wa yele kere ni rola tue gonu konyawa ati da wan lu islam ne ya chore i headquarter then headquarter din men islam wa tiki parliament mo bena wa beri ye kare ati ma chala member parliament pa islam me ku putwon islam i on i enuni i don chore kibena pe en ne ken ati ken tul ma ke don gini ke le rabu wa don gini majlisul ulama is a council for fan madon in Uganda magina yegi yero mufti gina yegi yero tela me district ma pat paro ya be district kade gina ye to approve so many things ronda chujo ye bon ana tena churi ni me beru ikendo member ma presenting ka churi ka che filao adul pa jomadon wati wan piera re ubi angwen Uganda ulo achung pe jone oni i parliament pa jone oni ki be tia wa ma te fan bod lo tena churi ni e me tien me achel pala tena churi me beru idul ne oni ma tia wa ma te fan bod islam me ya churi o wa kilao kage ne e mo ganan eni I present them the college of check the oni the college for funyi ma don mo pano ne oni mo wa ber ka chel ki mufti me Uganda Sheikh Ramadan Dr. Ramadan Mubaji tenti won komwa mo ber ka chel dui i meeting ne oni so wa do fo je ma te ko bor la tuen wa le go do tena wo be ma ngi te winyo wa ke ne oni ko ubien ka chel ubien ya ko ripe wono wone on ke dio ngoma dire wa Ramadan wa don kera chore we ko be ra chore ma te chore ma pe poko dini chore ma pe poko ka ma te ma wano ti en ta chore ma konyo da worre we ko chung ma te o ma te Okay. Well, Dr. Anero, what take a comment kaini ma taone waram kwano dong ena cheli ene matieni we piana na cha wana bero tumo wanero dano ma kilonye ne lino go mikmatika wane just as someone wisely mentioned I am also here though at the last time I hope to catch up with what I missed from your usual recording. I'm watching you live right now from the top of the world here. Mono Mera Lino Gomek, my anti Eolaya, and Kinowaini at the top of the world. See, before I'm attack, Doctor, back to you. Okay, for Tony, the 12 ben. yeah. For the 12 ben. A comment team kono nog, eh? Che amir mi kar ke panelist. Christine, he seems no etiki pain. Duktien. Thank you, Dr. Kilwakwin. In America, la penye tutual ento luoro pian kam fursa bi are de kange o we report ne lutin magilok from tutuale to Muslim Islam religion. So report mo we po report ma miet tutual ci dong onim kitung bara beri chal luoro ci penya chiar bot omona amone yeah man la dit me wi kon aki kwene ngat mo kelo religion ni botu aki kilo bo mene pian wan jo mo ken wati ki luoro lu ti amala ka tur ni lu ti ne ko be ruenyo pian bu donya ge ma pegi ngeyo pati wa ni silam right back gwak nyo tiki lo mo me ram wan ne lu diru mo bin botu ma go cha ko funyu in kit me la pa we ke cher salam ngom ati we madum en wadi made no ni salam dong fe anyway en pe ni lo mo madum na fo we agamo straight away because of chawa anda pe Islam morali bari o kabu ngwan ki peje bo delet mano kilonye ni Ibrahim ko bo mo be lu tena na ga lu teno ka ma kilonye aria magangi ti oluyo mzee mono diep mada be na fundi matek fan medin me Islam igangi ti peje changer ena ye beno yo
mos mati change mai mos yen e la dir wang lo ke din islam ke chi ana ber bi ke ro meno kar me kwana Kenya aber Mombasa e mwaki mapol makara bero ma ber Kenya chake ma don islamic pap ber kila rema mo bien Uganda kan wa do ke ra chera ber kan bor Mombasa mwaki maroma ber ka kwan e on wen ber ka kwan ti tien lo ka chele gan ne omera ayu to ma te kwan me no nge chwa ka bena me nge bora chole ma pe ber ki luoro an ku be tani so fa wa na ber mos ma diep ke mwaka bero one ewa training down me chwalo ne kamo one fonyu down kid me ko one fonyu down wet down be ki ko ma be we ko pol kare mapia wa cha o fon ki ngo geni one choi one ga bolu tela wa wen ma cholo RDC an ku be cha woni ke chair office pa RCC maburu che wajo ni una tiga yenyo la dit Sheikh Ismail Mona ko ki be kwani ma chim ki kun ka gi gona tiene ki ngea kamo e ken kanini pingo watimu gine on tiene wan ukie lu wangwa watika ne on down wo mera ku pet mabe wan to wan to funyo down dul meta yargi wa wan to funyo down dul meta yargi kaber mu kene wan funyo down we down ro kiti down be lu tiene mabe jo down ne lu ba tien ngi no lu ba ina cheke me ko ngi no lu ba down ma ngi lu ba beru down maria down ma ngi lu ba beru down ma la woro down ma ngi lu ba beru down ma mar la wore down ma ngi lu ba beru down ma la kija down ma ngi lu ba beru down ma kirate down ma ngi lu ba pe beru down ma kon pe beru down ma gum beru down ma kirami ati we ko ba funyo lu tieno we ko ge bet ma be pe wa training gen be mo wan to ke wo pe gi lu wo pe gi mo wan funyo gi lo par wa la training pe wa funyo gi bene funyo me physical me kom wan funyo me tibu me ro me lo kadunu ne wan funyo jo marro jo madang pero gi odong ni konji peri we konji bu betie wan funyo jo madong go giving don't go losing hope in life ni andong ko na pere so that bu beti gem ni game kind of food they stay down me ro freaking thing chiga ne no ne din me islam ubiru dini bi kuch pedini me loen pedini me ka view pedini me wo ubiru dini me ma kire ke kache afo poi lo che twal poi lo pesi comona tini kelli wa poi malengo twal de ben ti come na chel dok kenya pangi che ram ke ne pien maybe gonna o mi kare che chek me gamane wen dong wa loro come ma a che bod jane no weta Okay, man tiga keyboard la dit jana no gwera ma wache amor wundu ju panelist atie ki pen kitman bot la dit sheikh mona pingo jo muslim gimaro na ko jo ma pe I dini me islam poi mate tawa neno e Quran wala chude ma rawo mo chuwani wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wajani tay kwan ko pangati mo ke ken la bomal ko pangat mo ke ken la bomal manyuri mi ichik me din me islam ma chawla ken ma ta ke mo lo ichik me din me islam chik me islam inyo pol kare kan waja kidan dan tan wachini ko mar bona go ba chik me islam pe ye kingat mo ke ken men ne kungat mo ke ken kono ti islam nyo pe din me islam يجيمو بين القرآن ولا تجواني ومن قتل يرور تجواني ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل نبي كيت ما ترى منو كيت ما تيمي كومنتين فآدم مريو نرتيرو نقول وره لبا ويدي تيجو كتبور دانوني أنه من قتل نفسا بغير نفس من ما بيكون يقوى كم أنما قتل الناس جميعا رمون نقول دانو وين ميلو من يور تيك من يمين إنسان في يمين نقول دانو كير ولي ما وانو نقول إني pe chik yeno kona chilam chik pe yeno chamo pego chik pe yeno mire ne opego ni no opego de yo chi tu ne ko ne piene ni itigi ni ye ma do kar la yo dong yen pe chamo de mire ne no opego tigi pe ma chole ma rola chu chu no mir wore so dong dan kulu icher kan ne ko dan kulu la bon bal la bon ge no mo bal ma rola chu ye ni ka ramun ne pe da en ngatu ne ko dan kaka
kon process po ma pedum gute chik me yi diep ma konye pe me lupo ne chiga ne me so I chik me din me islam pe yi ni kine po pa ngati mo ke ken we hola ne mo ko ko ba ben woni ngat mo ke ken ma din ne dano la bo ban ki ti ko ke to bot wari ne me ci bot joni chan ga ko tul ko adano ne non so chik me ci la pe yi me ne ko dano bor ma yara mo pe la pen ko ni la pe ni be bien a winyo lobo mo ni gitan ne ko dano pen e on ko ni kero mo chala bol ni a winyo ki ne ko dano Somalia a winyo ki ne ko dano Afghanistan a winyo Al Qaeda ko ne ko dano per e on ne mono politique me self interest me lobo ma dini paye cheikh me islam paye no mesne plano ki chako ne ko pa na te mo ne maruga chujo meo gono na pe on ti islam no na pe on pe islam I have right to live in that country ka berma ente ka berieni ki to en maruga chujo meo so cheikh me islam paye mene so Okay, Doctor Neno, Logachel Mabeno, about Moses actually tradition forum. Muwani, the fear is real. You need to really convince people. Man, look, madam be an tea but shake. But look, mukena madam wajaka enini. Ladit, how do you explain when someone joins Islam and ends up with a radical ideology? Man, lokokene mabena guakono. Ka chawana futie data chino work well gana o gam ka bena chawana dong tiga di wachi bena mere work wange. What me you cara ki shake on na megam on those questions. You know, that will be the last comment no. yes for ma te ka joining din me islam umera wa monitor wa ni fiat ma te ko twan umera wa neno wa to ma te ko twan me convince dano ingeo adari lobo go pateni chok ada gagada ada pa do pena yene tikpe ye kadong din me islam ka chiko pero one cholo one sana we malobi kadong in pe lobo now you face the consequence between in mun ke rola chwe in mun ne titi mo bale then madong o donye din me islam che kutemo pan yang matu tu dia gitne Oda radical. Radical la penya nyeri la penya pa ni sora mi ngalo doge la penya pa nyeri pe bo la penya ma penya ento yang penya ki le mon ni me dan me la me da radical en to ma gicha ki timo jim ma radio gine ho dan nyo gicha fighting against other countries and tika wa kita down lock to extreme for ma te ma me gonyo ma tut jano ngat matimu bal we on ma bera watch radio mega yana wa yoni ngat mo ge ken mo ne godano pen chik mi lugo ne ko me ko me ke pen chik mi lugo ma en berieni ka chero wan Uganda kan wote ki pen chik me Uganda maga yini ne godano ki ma ge ter police chik ti kumi an ma chero Ismail kan ne godano chik me ruti kera ma chero Ismail wote ne ne wa dano ko ko we ko poni pen ne godano mana ka peti dini mo ne godano en o down ki chwingi ma chon manu en te kere ko nyuki mir ma en kon kere loboni ene dong nono mir ne down iti inyin dini ma en ti yene ni ti ne godana bolle we are pasta mu ne godana Kenya ne down be ni wicked so many people muto innocent people gio kabir ma klone kwale I Kenya kuja kwale county ma choka Tanzania innocent people ko tiki jomo ken ma gitan ne godana ti yo ma peri ma radio de da iti ne no ne we ma pula de da Kero make a coin enemy. Uti you can me spirit ma unego so many people. Down makara di mia chill. Innocent people down kogetu. Dini penego not more of coach on the down pimirne me pone. A man te me dovrino nero che me kere ki mora dore come ki piri come ka balo ka che no la bal ki tu e vui mando pe che pen check me dovrino. Ero silam dini me kuj me ripe ma maro down pe dini me ne ko ngate mo ken. Oh fire. All right. Boy, donc atama dong wa bill ya gike me yo man ma twal le mir wa po she ko mon na me bill tin ka po nywa dok me bill tin ka nywa ko lok kedwa wa po be ne de ben me yen ye kam no mt ye man be twal
donc kelo beni ya ke matin che amir donc wallo ka chok ko man jo kamalo What a like con leg dong en dong lego pie wa dong melor oh che in the 10 way le ga dong me lor chok ka ya lego I'm late 1 minute. I'm late 1 minute. I'm making break. we shake do lege Okay. lega chele kan yeah lego dong mo kero timo ga lega dong ba mo foi ti gwa o chaman ni dit ni mo tero mo foi ben pika chokre wa man ne we mi wi wa kar wa beri e wa legi ni we lok ma wano nyako kan be lok ma nyako nyige be lok ma kelo kuj be lok ma ribu wan be lok ma ter wa po ma petum wa legi ben ni ti we yo ma ti kwanyo ki chol peng ite we der wa legi ni ti o mi wa kilo mi wa ma gen guruenyo kel gi be yo ma ti we gen gu be ben joma bejo wa legi ni ti wa yo ma dire ma ga we wa no at kuj makoma ko yen ko petu ma kuj beriye ko legi bene pingom wa man me achori ko migi wan choli magiti ka be ma pat gogi e joma kom gi let uri ya ma pat on guma mek yin kom gi changi yin e ruot yin e dit yin won twero e joma bene gurwe nyu dangi ka be ma pat me yeke tek twin ma ko ge tum ke tibu go yue ka be me kuj me te ki gwa ko ke kom na rachatan gwa lo tieno wa me yet wa be duju ma aki bot yin e dit dok yin won twero wakwa mi yet yor kom lego man pinyi ino ma che mai chwe por kilo amen Amen. I'm so happy to my Muslim, Islamic like a prayer. I'm very happy. Apoyo. Okay. Alam dong ending dia na wado. Okay. Whatever. There. The Ben, you can end it. Yeah. yeah pues just 1 minute okay there you go Bella